Image PAODAM yang bini bakwai kibik bu tam kuman narim tram lok se boloi na ngasigi murubu pau pijeri yang kai ga taret suba All Manipur Students Union gi mapu kumun thorum asi pangtok na kai ahan ba Kasing District Yogasana Championship 2022-23 asi pangtok kai khuna si haiba gi open challenge larokli loina Noida da saba Apex amadi CN Twin Tower ani ngasi thugai kai hauji mapung we pau Lobidasi All Manipur Students Union MSUGI yang kai tarelak suba mapok kumon thorum DM University Campus DM College of Arts ground ngasi pangthokre thomadu da MSUGI hani President RK Itosana Chief Guest MSUGI President Howism Charama Maitin President Advisor MKil Khagembam Anandi UCM gi General Secretary Ngangom Deva Maite amadi All Assam Manipur Students Union President Ngasepam Sanahal na guest of honor oike MSU head officer union asigi firal MSU president Howism Salam an jiket ki bugalone na blood donation camp amasu pangtoke thom aduga mari leina na MSU gi ai chalam mana fondo ki bada MSU na miam gi damak lamdam asigidam hanbalai tan hona ki gani lamdam masida kumja lising masa pon humu manga da khuseng miseng tang gi wathuk lakpodagi miam amadi mairoi singna hongnaru balaitana matam adugi lengakta khojang sangsing na seng piu sak piu haiduna August kuntreta miam na sangsilakki ba wakat duda tamthira ba thodokta athoba thobi marina thawai na pontha pk mathangi numit August kunipan da mairoi kya punsinduna All Manipur Students Union sapongla kibani matam adudagi hauna lamdam asigi tongan ba thodo watok singna MSU na chobu thodang loduna lakli adubu laibak thibadi Manipur gi puwari iba natraga sembada MSU gi maming yaudaba si laibak thibani MSU gi ahallaman singna salam liglam adu kaidna satpagalona MSU na lamdam asida thoklakpa miyam gi oiba tongan ba issue singda hanbali tana saruk yagani haike Kanglaipak Manipur ase ngasi aikoi leiriba horakliba aikoi na koina kalaudragadi akoi tungi mirol singna hayeng akoi gi mamang sakhiba ipai pu singdo kamai tawram baja no haidana hangalaga tin sina bagi phibam do laktana ba ngasi haiba numisidagi aikoi na laik laisu khak tambagi makhutta aikoi na lairikau pora pona leibak ki thawai su khara yabiraga leibak asibu hena chawkhatana ba maglom da changsinana ba punamak hona minarasi ngasigi MSU gi yamna nungairaba sahi yanghai ga tere lak suba mapok kumo numit asidagi hauruga akoi punam amato oina wasak minaraga anauba aduga hena chawkhatpa awonba Manipur ama aduga Prithibigi mafam khuding makta aduga Bharat ki mafam khuding makta achungumba singlon mapan na koisilaga leiriba masing yamjadraba thong adu leiriba lamdam amakha lei haibase mayama khangnaba honaba matamda akoi punam amato oina chatmina ngasi Ward number 7 Deliva Eastern Science School gi holda All Manipur Students Union Technical District Committee na sendona MSU gi yang kai trelak suba Foundation Day celebration thoram singlem na pangthokre ngasi gi thoram da Thoksam Suresh advisor and former president MSU headquarter Nikthojem Tomar president MSU Technical District Committee M Thoibe Maitei president MCM Narsir General Secretary MCM KBS Mainam General Secretary Tamil Sangam TH Buddha President Akodom TH Ibamhal President Khanopok Apunba Nupi Lup Morena Marueva Musing Oiduna Loinana School Singi Mahiroi Singsu Saruk Yaki Thoromga Mari Lenana MSU Headquarter Advisor Amadi former President TH Suresh na Matogram na MSU Sapongla ki Haibagi Matang na Marik Sumba Wapam Tamladuna MSU Manipura Punna Kundaman Minariba Furup Kuding Makini Furup Amakatagi Nate Manamaduna MSU Miamna Sawat Piu Haina Fondoke Mar Makatana Haikibada MSU Mahiroi Kunai Kaktagi Natana Manipurgi Apunba Saktam Ganna Bahonor Kuding Muktasu MSU na Mangjil Thana Manipur Miamga Loinana Apunba Manipur Amaginamak Mayok Yadana Yagani Hainasu Fondoke Nasigi Thorumga Mari Lenana Mamangda Pangtokiba drawing essay example of speech amadi quiz na singba
competition singda makok matang tarakhraba mairoi singda mana mathum su yanthokki All Manipur Students Union gi yankhai ge suba foundation day gi thorum asi Jirbam da su MSU district committee Jirbam sinduna palan thorum pangthokre ngasi gi thorum aduda ais Priyan Singh ex-president MSU district council committee Thanil Thoksom president MSU district committee Jirbam Jimpal gi president A Asangbi Devina mathang sina chief guest president amadi guest of honor oina saruk yakhi thorum hodokpo oina MSU district committee Jirbam president Thanil Thoksom na firal sikhet ki mapung oiba thorum hona pangthok ki ngasi gi thorum ga mari leinana miyoi kyana MSU na torumba thabak thorum singi matangda wangang ki matung Jirbam da paugilam da thabak tawriba pawmi singda semu khudol pidu nai kai kunaki Lebak amagi economic development product entrepreneur development asi yamna maru oiba sojaini entrepreneur sing na masana masabu thabak pijabata natana atai miyoi kya basu thabak panghali wafam masi ngase Imphal City Convention Center pangthokpa inspiration episode 18 gi thorom da saruk yarduna Manipur amadi West Bengal governor la connection na follow kibani from the MLA Sapam Nishikanta Nupi entrepreneur sing Mairoi amadi expert sing saruk yakhi ngasigi episode asigi themna entrepreneurship and empowerment women in Manipur haibsini dynamic Manipur na lamjing Mairaga kusam naduna thromasu sinkibani governor makha takibda anoba prithvi asina pirakliba challenge sing asi thenanabina anoba generation asi technical managerial financial amadi marketing ilamda khangba amna tarka lai haiki Manipur Yogasana Sports Association gi mieng makhada Kaksing District Yogasana Sports Association Kaksing na sinduna ahan ba Kaksing District Yogasana Championship 2022-23 ngasi Bishwanath Mandir ashram da pangthokre Yogasana Championship adu hodokpagi thromda Divine Life Society Kaksing branch ki president Dr. N. Nabakishore District Yoga Training and Research Association Director Kaksing ki president A.S. Mangi amadi Kaksing District Yogasana Sports Association ki president Naurem Ibum Chana Thorma Pusing oina saruk yakhe National Yogasana Sports Federation ki syllabus amasung guidelines ki makhada pangthokkiba ngasigi Yogasana Championship aduda traditional Yogasana single amasung artistic single event singda sub junior girls junior boys amasung girls amadi senior girls ki tongan ba category marida sanroi punna kunna saruk yaduna athoi hen tanakhe ngasigi championship aduda makong mathang takraba sanroi singi medal amadi certificate sing lakadariba October gi kuntarukta paktokadariba Kaksing District Yogasana Sports Association gi first anniversary gi thoromda lanthokani hairi loinana ngasigi championship aduda makong mathang tarakraba Kangatlaba Sanori Singna Manipur Yogasana Sports Association sinduna paktokadariba ahum suba state level Yogasana Championship 2022-23 da Kaksing District ki Yogasana Sports Association Kaksing gi mihut sinduna saruk yarugani hairi Lions Club of Kaksing Greater District 322D na global warming ga mari leinana asangba balem ama ohensi haibagi pandam de sathrak bathrongi saruk ama oina ngasi eco park angan singda wahi panba upal sing thakre ngasi wahi panba upal sing thabi throm aduda Lions Club of Kaksing gi president Nongaitem Premananda secretary Rose Sanu treasurer KAC Sarat Hanigi president Dr. M Rajkumar amasung atai members sing loinana adam gi secretary Surisu saruk yakhe Kaksing runners sinduna Kaksing Malem gi anisuba lanjau ningsing lamjel Kaksing World War II memorial run gi ahum suba edition gi t-shirt nasi miya mangda puthokre Kaksing da chaliba sahi asigi September 13 da pangthokadoriba ningsing lamjel asigi festival director Naurem Ranjit thabukti pothaba colonel Yangkhom Rajendra advisor Kaksing runners amasung Dr. Yangkhom Ashok Kumar advisor Kaksing runners Marangthem Sergeant president Kaksing runners yauna Kaksing sumlangda leba indoor stadium da lamjel aduda lamjel loi singna sinagadaba t-shirt sing adu miya mangda puthokhibani Kaksing Malem gi ani subalanjau ningsing lamjel gi festival director Naurem Ranjit na phonokibada Kaksing Malem gi ani subalanjau ningsing lamjel gi ahum suba edition ase miyam gi chawrwa tengbang yaudana oithokpa ngamgadaba leite miyam angamba chawrwa tengbang kaya leptana pibirakli ngasi puthok sariba t-shirt asisu Kaksing tholakai da leiba Mohindra Jewelry na co-sponsored oibiduna asangba senthom gi tangkhai ma puthok piribani pangthokadoriba lamjel asida Manipur khaktana India gi tongan ba state kaya dagi
lamjel loi kaya laktun saruk yargadori pangthok kadori ba lamjel si mapung phana mai pakhan bada miam na su thokpiraktuna saruk yaminasei angmangam batengbang sing pangbiduna mapung phaba thram ama ohenaba honaminasi hainasu mahana makatana phongdokri akoigi sinjariba bangeriba mayam asi sel tum ngom sana laiba organization nate adubu asigumba mabuchen chaw mayam ang thokpiraktuna mateng pangbirapadagi asigumba event asi akoina organize tawge haina khanjo wakalo lakani mayam gi mateng ngomdana akoina kaisu tawna manate mayam mateng pangbiu masing yamna thokbiro lamjel sian na chemin na si haksang phaba society mo purutna mo hona mada mayam isu mateng akoina nizeri Manipur Olympic Association MOA na sinduna tha asigi tang kuntrautagi kuntra phawa pangthokadoriba anishiba Manipur Olympic Games 2022 da saruk yariba Jilbam district ki Mainam Rohit Singhana taekwondo senior category da ahanba oina Jilbam district ki medal lawba ngamkhre ngarang sanakhiba match da Rohit na bronze medal lawduna Jilbam mingset porkhibani masigi matang da All Jilbam Taekwondo Association ki coach Wali Walana haikibada ngasi aikoina anishuba Manipur Olympic Games asida Jilbam district ki mahut sinduna saruk yaba phangjabasi ngamkhoi leitana haraujai loinana men's senior category da M Rohit na bronze medal phangduna ahanba Jilbam team gi medal sul lawa sanroi waire haike bronze medal phangkiba mainam Rohit na haikibada aikoi asumna game yawba phangjabasi ngamkhoi leitana Thagatsai amadi sahi khudingi pangthokpiu haina phonokki ningsingba yai Jilbam Olympic Association Jilbam gi mieng makhada sanroi amadi official member sama kuthra mapanna event drama thoida saruk yariban Perivaran Sanrakshan Manipur ga Seva Bharati Manipur anin sinduna konung mamang da leiba layoraba pureiromba khonang da ira thonibagi Tauniduna Prakiti Vandana gi thoram ama ngasi pangthokre ngasi gi thoram aduda khwairakpam Rajan Singh Assam Khetra North East Region Karyabha Secretary Siza Gurumayum Tarun Kumar Sharma Manipur Prant State Garbhaya Secretary na ira thawni gi thabak adu pangthokki Prakiti Vandana gi matang da thoram Bon Bihari Sanyok Parivaran Sankarasan na hai Prakiti gi phajaba asi u ama yengbada aikoina khangba ngami loinana u pambi singna miyoiba aikoida piriba kanaba singasi mamutana khanthaduna makhoibu yokhatpaga iroinana ising likna sinaba tamba mathau tai haina phongdokhi Perivaran Sanrakshan na tungi hayengi damak khanduna asigumba thoram u thaminasi u hinghanminasi ising likna sinasi Serang Sagon Narakumsi Haiba slogan Amagalina Taburamsi Chatabani Hairi Taru Tananba Iraika Iramdam Ama Ohilasi Haibagi Pandamda Nahas Singi Kongtang Kaksing Sindra Ngasi Kaksing Wari Ward number 1 gi area de Leba Main Road ki Nak Yeta Songjing Lakpasing Sit Sengbagi Throm Pangtokre Khamanipur College Mamang Dagi Hoduna Satrakiba Ngasi Lamtu Sit Sengbagi Thabak aduga mari leinana NK Kaksingi General Secretary G Priyakumar Sharma na phonokibada taru tananba ireika inamdam ama ohelasi haibagi pandamda nahas singi khongthang Kaksingna haukiba chahi list 2020 dagi hauduna changsilakliba lamtu sengbagi makha sathrakpagi saruk amu aina amade lakadoriba September 1 da pangthokadoriba NK gi mapok numit thoramga mari leinana ngasigi lamtu sengbagi thoram asi pangthokpani ngasigi lamtu sengba asida laikai asigi naha oibising yauna miyamna thokpiraktuna mapung phana saru yabiba asi yamna sauthokchaba phawi NK na afaba amadi taru tananba ireika iramdam ama ohennabagi pandamda changsil lakpa ward ki oiba sitpa sengbagi thabak thoram singda ward members sing club ki miyoi sing amadi Kaksingda Kaksing sa khuding magna mateng pangbi haina su mahna appeal tarukli tu siang basida mapung phan ba si poina si khongthang mai ke degi yamna song puksai lekai sida koina sumba thabak thorom ma tau ge haiba matam da mayamna support tawiba oina koi ki khalak le bana ha sing thopi rak laga koi sai sa ge sin ma mai am kai thoga smaina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯇꯨ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯣꯠꯁꯟꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ ꯃꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ ꯃꯣꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯇꯨ ꯊꯣꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯦꯠꯇ ꯃꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯩ ꯅꯥꯜꯂꯦꯅ ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯥꯡꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝ ꯇꯨ ꯁꯦꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤ ꯀꯦꯀꯁ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ दा गाड़ी मचा तोंगदुना लाकपा मियोय अनीना मरम खंगदना ngarang amasung ngasi hanjin hanjin changlakle kari maram gino sengdokpiro haina DCEC headquarter ningthokkhonggi CMD su oiriba Dr. IS Kothawjamna ngasi phongdorkle mang makha taduna DCEC na ngasi phawda lenga ki mateng yaudana miyamgi yaifana thorang kay paikhatli education amadi health sector da hospital sanaba thorang kay asu paikhatli ba चाही कुठा मंगा फारबा ऑर्गेनाइजेशन नि लेंगा की माइकेट की लाख ओरगसु हाना पाउ पिरकदबनी अतोप ओरगना करी मरम की नो सेंडोक पिरकदबनी थांग जमरी नुमाइजिंग असि DCEC की सुति नुमित नि मसि खुरोंसाबा लौरगा बॉम्ब प्लान तोबा लाक्लिब्रा करिगिनो हाइबा सिंगनै DCEC ना अकीबलितना पाफुम ngairi करिगुम्बा सेंडोक रक्त्रबदी लाक्लिबा मखोय अनिना पामदबा थौदोकसिंग थोलकपगी दायित्व पुगदबनि हाइना फोंदोरले हौजिक दी काकस द बॉम्ब प्लान तौरिब्रा दी काकस की कनाबु अटेम्प्ट तौरिबनो अदुगा दी काकस की कॉम्प्लेक्स दा सुटी लैबा निमित्ता सुटी लैबा मतमदा मी लैररोय खंगदुना हंजिन हंजिन चंगलकलगा मफम सिदा करी प्लान तौरिगे हाइबसे लागलमनिबा गाड़ी मचा थौबा मियोय अनि नखोय अनिना मफम सिदा लागा सेंदोक पिगदबनि अदुगा आइखोय की माइकदि रिखोना कनाबुसु कीबसु लैते अदुगा आइखोना लाना चटकीबसु लैते अदुगा करिगुमे हंजिन लकलबदि मदुगी चपचाबा आइखोय लंबा तौनरबिदमक्ता आइखोयसु सेम सादुना लैगने ग्रीन कैन फाउंडेशन ट्रस्ट ना सिंदुना नोमगी सुजन नोमजरिबा सेमी सिंह अमदी प्रजा सिंगी मफमदा सान थकनबा खुदोल तमख्रे था खुदिंगी अरोइबा थांज नुमिता मफम मफमदा चटुना पांगथोकबा थोरंगी सरुक अमा ओइना वहेंग लेकाइगी लंबी परिंगदा ग्रीन कैन फाउंडेशन ट्रस्ट की माइकेदगी मतेंग पांगबी थोरम असि पांगथोकपनि ग्रीन कैन इंडस्ट्रीज के फाउंडर जस्टिन लाइस्रम की लिसिंग मखादा निखतपा ग्रीन कैन फाउंडेशन ट्रस्ट ना थाफुनगी सुजन नोमजरिबा प्रजा सिंगदा मतेंग पांगबो ओइना चथबा थोरमनि हाइरे वुसु मसानगी ओइना नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता गोल्ड मेडल क्या लौदुना इंडिया की हानबा वुसु की मेडल की अकाउंट हांखिबा लोइनना लेपना सानोई सिंह पुथोकलिबा थवाल डिस्ट्रिक्ट वांखेम केंद्र की मनुंग चनबा कियाम सिफाई खोंग अहनबिदा लैबा डॉक्टर ओइनाम सनायाई चही 35 मणिपुर की मिनिस्टर एन बिरेन की मिनुंग सिखरतंग फंगलगदि महाकी सही मतंगदा मालेम की थाकता लैबा वुसु कोर्सिंग फुनखिगनी लोइनना महारक सुबह ओइना इंडिया अपुंबगी ओइना लैरिबा वुसु कोर्स चामरोम लैरिबा असि सही अमदी बॉडी वेट ओपन चैलेंज लाउरी पुनसी थोरो हाइना महाकी युमदा पामुसिंगा उनबा अमदा फोंदोखरे महान मखा ताखिबदा बांग्लादेश ढाका मकाउ इंडोनेशिया की बाली चीना की बेजिंग दा मालेम की थाकदा पांगथोखिबा ट्रेनिंग टूर्नामेंट कयादा सरुक याखरे मेडल कया सुलौरखरे लिसिंग के सुमत्रा मरीदा सिक्किम की ओइना ओपन चैलेंज लाउबदा मियोय अमा थोरक्तुना फुनबदा महाकना याम लाक्सना माइ पाखे मसिगा चमारना लिसिंग सुमत्रा का तरेत लिसिंग सुमकुनगा माथोय लिसिंग सुमकुनिथोय जुलाई थादा माकी लेंगा अमदी सही निफु की मथक्ता ओपन चैलेंज लाउखी अदुबु मणिपुरदि कनामतना कोऑपरेशन पिरक्तरे मणिपुर सीएम की थौजाल फंगलगदि मालेंग थाकता लेबा कोर्सिंग अकीबलितना फुनखिगनी अदुगा हौजिक चथरिबा सेकेंड मणिपुर ओलंपिक गेम्स असिदा वुसु कोर्सिंगना पेंदबा लेरगदि थोकपिरो गेम्स मनुंगसिदा एनादा फुनसि हाइरि कैन ओलंपिक गेम स्टेट गेम सिदा आई सामा वुसु की ओइना हेजर्स ओइना फमजबनी कनागुम्बा XYZ आइना हेजर्स फमबैसे कनागुम्बा यानिंगदबा आइदि मतिक जादि खनबि यारगदि एरेनाजे थोकपिरो आई ओपन चैलेंज तौसी आइना लाउजरिबा ओपन चैलेंज सी आई मणिपुर खक्तगी नते इंडिया दा लेबा वुसु की कोच खुदी मक्तने इन लाउजरिबा चैलेंज चीना दा वुसु सखलिजे 75 इयर्स बो अखोइना टूर्नामेंट सब मत 75 इयर्स की प्लेयर बो थोरे अदु माइ माइ सही मतंग मतंग दुगी मतुंगिना दुम मोय सानै
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯔꯣꯝꯗ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ 55ꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯟꯇꯅꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯋꯨꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯖꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯆꯍꯤ 55 ꯁꯨꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ उत्तर प्रदेश की नोएडा साबा सुपरटेक ट्विन टावर अनि एपेक्स अमदी सीएन टावर असी थुगाइख्रे यामन चावरबा एक्सप्लोशन अमना मदु थुगाइबदा सेकेंड मापन खक संखि सही मापन संगना केस थेंगनरबा मतुंगदा ट्विन टावर सिंग अदु सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर मतुंगिना ngasi थुगाइखिबनि हौजिक थुगाइखरबगी मकुप ngata सिंग मफम अदुगी पुथोखिनबगी प्रॉब्लम अममुक नोएडा अथॉरिटी सिंगना थेंगनरि हाइरि टोन लिसिंग यांखै मंगा गी अकाय अतोय अदु पुथोकदा था अहुमलोम दि संगनि हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदोखि टावर अनि अदु एक्सप्लोसिव केजी लिसिंग अहुम साटेट सिंगनखि बिल्डिंग गी युम्बी सिंग अमदि सर्किट सेट लिसिंग कुनदा मकुन लिसिंग ट्रेड हुतुना एक्सप्लोसिव सिंग अदु इंसिलगा वाटरफॉल टेक्निक कौबा मोंगदा थुगाइखिबनि एरिया अदवाइदा लेबा मियो लिसिंग ट्रेड लो ngasi एकटा तैमफमदा चथोहन के नुथिल गी पुंग मंगा ग मखाई तारपदा मखोई मसा मसा के लेफमदा अमुक हलक यान की टावर सिंग अदुगी मीटर 150 की जोन दा चथोक चसिन तौब थेंखि मीटर 9 गी लापनबदा लेबा बिल्डिंग सिंगसु थोंग लोहन की टावर्स थुगाई की बादुदा लुपा करोड़ चामगी इंश्योरेंस की मखादा पांथोखिबनि असंग सैंपल पुनमक सुपरटेक ना पुथोकदबने हाइरि थुगाइबगी थबक अदु मुंबई बेस कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग ना तौकी टावर सिंग अदु मथोन निफु वांगना सारनबा बिल्डर सिंग ना थौरंग तौखिबनि अदुबु कोर्ट ऑर्डर अमना मरम ओइदुना सागत पलेप की मीटर चाम ग सुम अहु वांगबा एपेक्स टावर अदुदा मथोन कुथ्रानि थोय लई अदुगा सेन टावर ना मीटर 93 वांगी मथोन कुमनापन लई चेयरमैन आर.के. अरोरा ना हाइकिबदा ट्विन टावर्स अदु साबदा संखिबा सेनफम बोर्ड संवादी मांगले हाइकी पंजाब की शहीद भगत सिंह नगर दा ट्रक अमदगी हेरोइन केजी 59 ngasi पंजाब पुलिस ना फाखरे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लुधियाना रेंज एसपीएस पार्मर ना हाइकिबदा एसबीएस नगर की महालोन बाईपास दा पुलिस पर्सनल की टीम अमना ट्रक अमा खामदुना चेक तौबदा हेरोइन केजी 59 गाड़ी अदुगी टूल बॉक्स दा लोटना थमलम थेनखिबनि ट्रक ड्राइवर गा लोइना मियोय अमा फाकी एसबीएस नगर दा कुलविंदर बिटू राजेश कुमार अमसुंग सोमनाथ हाइरिबा मियोयसिंग असि हेरोइन स्मगलिंग तौई हाइबगी ई पाव पुलिस ना फंकी हाइरि कुलिंदर ना हाइकिबदा हेरोइन अदु गुजरात की बुल्स दा पुननबा राजेश कुमार ना हाइरखिबनि हाइरि हौजिक अरोइबदा मरोइ पावन पिजरी यांखै के 3 सुबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन की मपु कुमन थोरम असि पांगथोकनखै अहानबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट योगासना चैंपियनशिप 2022-23 असि पांगथोकरे खुनसी हाइबगी ओपन चैलेंज लाउरकली लोइनना नोएडा दा साबा एपेक्स अमदी सीएन ट्विन टावर अनि ngasi थुगाइख्रे ngasi गिरी मिस पावलम सनुकसबा मतांगसे लोइजरे म्याम अमकना खुरुमजरी